Hello. Yes. Shigana ni shigana. Ni uge wa aikari aitura ria Greenstead County ya Naikuru aria kwa ihinda iraya makoretwo makinyamario ni turianime aria makoretwo makiya mahiu na guthie gwitongia na njira ya guthinja na kwendia nyama. Kiroko kia umuthi aikari aya marokire kumudia ngari ino mwaki thutha wa kuhofanirio ikuite nyama cia ng'ombe iria ikwerekereirio thoko-ini. Mimi nisikia gari kiguruma na nikajaribu kuangalia ni nini. Nikiita wenye tunasaidianaga nao tuangalie ni nini. Wakati ulikuja wenye walikuwa kwa hiyo gari wakatoro kuangalia kwa gari kulikuwa na misoga ya ng'ombe. Aria mauma kuraya metiro ni ndogo nene na nene bishia mwaki oro udomwe na mutarariko wa nyama. Kuringana na aikari aya, wishi wa mahiu itura-ini riri ukoretwo ukihiriria o muthenya. Benjamin Kiai ari umwe wa aria maratara hathara. Mimi ni mmoja wa waathiriwa, niliibiwa mbuzi 30 one day na zikaenda kabisa, na hii area kumekuwa kukiibiwa leo kesho kila wakati. Ombi yetu ni kuomba ya kwamba area hii tukuwe na gari ya kufanya patrol usiku, maana hata maaskari wetu wanateseka. Agekira uhoro uyu mukode munini wa commissioner county-ini no Dabu Kimutheka augite ni mahotete gwikia ngono ekwirwo eri aria marakuruhanio na thuguri ino. So wakati tumewajoji wa some of them anasema ni butchers from Nakuru, so we are holding them for more investigation. MCA wa itura riri Samuel Muge ni ahete mukana aria maratabania thuguri ino akiuga kunyitikana kwa nyama ici muthenya wa umuthi ni gukuhotithia uthuthuria uria ukoretwo ugithie na mbere kugia na maciaro. Sio vizuri wakati ambapo tuko na jasho, mwananchi anashughulika, ako na mifugo wake, anajaribu kusaidia hata familia yake, lakini mtu ambaye hajui mahali ambapo hili jasho limetoka anakuja usiku na anachinja. Ihinda-ini riu Muge ni acokeirie ngatho aikari itura riri ni undu wa unyitaniri wao na maafitha a borithi kugeria kuhukia cieko ici. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadurwa.